Arngut kilong kami kebelatri kum ki housekeeper haka office trekam Bharat Sanchar Nigam Limited kabodan hapersya ka additional secretariat kilapan pau ka jimpitar hadien ka jimomyo ya ka tulop na katai ka office trekam la kumba shipho banai ai kini kilong kami haka jingsngo kutlat namar ka jimom don kiban phai khmat bat ban ajira biki wat hadien babon sin bakilapan sngo kumta kilapan tip saka youth wing ka voice of the people party PPP haka khatwai tarik no pra arjar san ka yuwing haka jelam ba marbot khar president kalali bani kendu ike officer haka tei ko office trekam ban yakran halor kani ke benta haka jigran bat kilong kami ke balamat ya tei ka apat kila ong banadu bawan kontraktor bat thamai la shipho banai menta kim juyo tulom bat ke balabu jinge shikade yaki bat haba kila persang ban punya uru ka phone ka switch off ban kalong ba haduk shipau benai da pun samen tau benai la shipau benai ni klem meyo kata salary jomi ni trai komki housekeeping ni shupen kuat ni shu aima te ni hang ni la liwat ni la li ong chile ong yaki bakin yarap lem yang ni bakin ba ya bisa yo em ngim la nama ngim itu ya bisa ni datang yaki kontraktor ngim itu nek ta kontraktor yang ni umjuan mi last day bo one mi day haka Julai last week ong ngan ai ka bisa la dampat ai no office kan sa ai ka salary na pelajong lajong nek dala day ka po dengi phone switch off da pun panglok da pun pangpun chupang de kumta umjuan hadu kat menta kini umjuan mi da pun wrong number kan dengi ni dia lek ngi la ya jinjar palat ila ya lek mi shtur ki ong bet na sha GMTD ki ong deshan ni shok circle jong hi ba tanda na circle jong hi ki ong yimla ban ai ka tulop la pise na maka deno kontraktor tingi nya jinjar am haba kunta ta ke da ngim ban sing ni habya phat no dan ki se na ma ba ila ya jinjar bangim ya yo tulop ijing yo jong ibarat sau kenta ni yo itai shi kenta khandai pau tingka itai shi kenta apun reels ni kan no itai pisah ne kila ban sing office ne kim tre ban take responsibility ki ong bet nyim la ban ai dei bet no kontraktor kadi kata ken bangisa jenjar kat ni namar hangi don laki kun teng nyah besar klem basa ngin ya bam nak ngari ngadon pun lain mun hab basa ki kun iwai di badang ren tang ka bai dot bai ni hab di ngim yo tang ka pisa malu menangi suwan trai ngim wan trai umlong ni hab wan trai be tang baka pisa ngim ya yo ka ita ken ni te kon kandet kumnu pa pia penya ya kayen kasam di ong bala host jar kamta idon tang ilong nga isu trai ma isu trai casual bakni kasken kalian lada imlon ni sama i tingla ijenjar te pila tip hi trai casual kan nu tak dapat taruh ngai ka kun kali kelas 8 bapli ngapa ya beda kejar li skul nadu lu moba hadu syasin domanik ya beda ka kejar teng dalam wai skul mi ya lang ka ap yang hapa mi ya lang ting ya jinja magi bat ni office ni dawan ut mun long isin ai lakan lo simple la juut di unu kontraktor ai na ka ni yang kontraktor te pili nadu unde ubar senior ni snap suama ndai dalak dei ki banai Jun la banai Jun ni la pun cipun ni la ong ong de umwan mi dalak dei last week Julai ken one mi ndai tangba ong hanangan ai ka pisa ya pisa last week Agos tung yai up ya kata dalak dei last week Agos lem ai ka pisa dapun switch off dapun panglok te ni tingla jenjar tu nadu nang tu la sedang lek mi la sedang ut be kini la sedang lek be ban ut ndai umdan nong isin ai yang iki ong be ngimla dei no kontraktor bet ngimla ki ong bet ya kata hi la lek ut tai GMTD dan man la kapot GMTD ngila ya thaj la suya chia dagi ki ong yagi na kilen no ni circle jongpi kadai hang ni office jongpi ki ba ai tanda ki ba tap tanda nakta te ngi sawan ki ong kilet hang ta VV suami ni lek dala lek hang ta uta ong mauru ong baki switch off bet kontraktor jura long ya uru ki switch off maduta kontraktor din ai kong ubanadu nagalan uta mikrich droji banana galan dengan daya pun lu switch off mentari pula chu switch off ben dengan yo pun tang yo uta pralog wong ngamla lei nama ngamdei manga nadu basimti une nadu umat haduk kat menta ngimpat yo sisien lu ngila ya jenjar pala na takadaw ngimban sing ngihap ya ki am ya kini ngimban sing ngihap ya khat kini jong iba ya ser bakin ya wan ya rap lem kenya benta jongi na makani ka along arsin sisien mencam slam te katu te to kidang kilayo lu barokai katu di bapen slam na office de menta ka dino kontraktor kan terbala dakim wan ya rapat kini syai kini ya yo kapisa te mundan no pushi yang ikilit kidia na mangingi trai tang ibarit bariam
habakran sikilap thai kubor uba marbot ulong banakaliang ki officer katai ka office tray kam kim tip EA halo kani namar bala ai contract hawai contractor ubana nagalan nalor kata ulong bakaseng kan ai por CTO ya katai ka office ban siu no ya kutulap kitai kilong kumi batlada kim siu ka VVP youth wing kan khang tala ya katai ka office tray kam Nilayo kajing ujor na kini ki baterai ni ko office mo kini ki housekeeper ki yo katulop kaslari ka berit ha ni tu ipi pi menswa ki yo prakenta ni te mentale le ula penduna ya kenta ula ai tang sau kenta wat ha kador umpa kenai pesan sikenta de ki la tu ingi ba nadu ubnai mat arpo arpusan hadu uni ubnai pemta Disember ki klem yo ya katulop te kini ka penbitar yangi mo ba kini ki perdok personal jungi ki long kumi ki bateri house peng dia mo kakam ka bobon bagi tu ingi kiawan man ka step man kasi kiawan tre kiawan sar ni kiawan dos ni kiawan penkut pen kana kata kilaya kata kia tristom ndre ka pasusi ka lompat ya ka tulop kimio mo kini ki badan ni office ki ba shong ha ki shuki ba he ki yo ka tulop man ka panai ndre kini pat kimio ka tulop kadi ka bitar yangi mo kum ka VP wing bagi beri kijingi man kapor ki sha nyoben ki sha nyonben hakini ki office ki prepare lani hakini ki company ki papar ki prepare ki bawan bu kini ki office ani po kajela kijingi tingla ya kendu ki bahe hakani ki office ni general manager budan hang ni la kendu ya u CGM ru budan hang ni bat ula khodlot ki officer hang ni bat ulong khmat jungi ba simna tip ya kata mo ko jungi yo tulop bat nakaliang jungi ngilong ba balai bapi airu ya uta kontraktor mo ubanabar ubade na po Dimapur namar balai kani ka office business ka outsource ki kam ki jongki ti ka bujing ken ladaki outsource mo ladaki outsource te ki yo kini ki kontraktor ki banabar bat ngilingo hiru ngilong yaki balai ki mai ki local kontraktor ki jongi te uni u kontraktor ubana Dimapur menta ya ka phone ka jong u ula switch off ki thu yangi ki kiong kila phone ula off ngiru meneng la sim ke nomor phone kapang ni phone nimyo yu ula off bed bat ngiyo jingtip lu ba uni u kontraktor na Dimapur sim la dan show Dimapur ngimtip ula let sino ula pet sino te kani kala penbitar yangi mo kala penbitar yangi namar kani ke office kala ai kontraktual kumta kala ai outsource kumta te kani kala wanra ya kani ka jinge ha kani ka office bat ka jinge ha kini ki patre hang ni po ka business dena kalian kejungi ngila ong yaki ba kidei ban wengno uni kontraktor namar nadu panai mat sadu uni panai pumtai umla ban ai ya kata ketulop umla ban submit ya kata ke bill umla ban submit ya kata ke invoice kini ki bahe ani apo ru kila kepat ingi ki ong sko ba mo bangin ele kat bala mo bangin solve ya kani ka problem bangin wara ya kata ka solution bangin penyo ya kata ketulop ho kila smo sunai ban ngi kani sengiru ngila berngam ki balada ngim kimla ban si hopo benai Disember ngim ban si bangin ban khang ya kani ka office ngimla sa su amar bagi perdo personal jungi beri jungi kin sya nyon ben ben kin sya le ben ben unde dena kalian ke jungi ru meneng la kli ki nadu benai mat spilale yu ni kontraktor kau hatu fila phone hatu fila card mo fila summon you kiong em ngilale ya kata bakila peni kisti bangila la ba tu kisti ru ba kidang hai kini kisti warning you how ni panai November perkham ma fi na tu panai mas kham yo tu lok ti dang pa kisti ni panai November ladang ngimwan mangi ka VP menta ngatrai kini kila sudu tu lok pet lenter bet uni sunam kinu yo tu lok mut next year kinu yo tu lok ti kila sudu tulok bet muk kiap su tray free bet dena kalian jungi ni kerpat mo perdo personam ki diben mi skmat kini ki brief jungi ki diben mi skmat mo kim dei penting kim dei personal ya ka hok la jong pentep ini kat bala ngini rap mo te mentang sengi lawan ban solve kini problem bat kilong mengila ai post tayo bat ngini pet ya kan ki stio mo kini le kat bala kin siu kini tulok bakin sakot kin terminate yu kin weng yu kin cancel yu ni kontraktor benar Dimapur bat kin wara do kontraktor bat to kontraktor sa siu ya ka tulok pejungki mo Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya